Xena meraviljuża u unika hekk kif bħalissa l-konkatedral ta' San Juan jinsab imlibbes bl-arazzi li kienu nataw bħala rigal lil pajjiżna mill-Gran Mastru Perellos, fejn il-ħadd il-pubbliku kellu l-okkażjoni li jara dan il-post meraviljuż imlibbes blibsa mill-isbaħ bl-akbar set ta' arazzi fid-dinja. Sa minn kmien il-ħadd wara nofsinhar mijiet ta' nies inġabru quddiem il-konkatedral sabiex ikollhom din l-opportunità unika li jaraw din il-wirja bl-isem Gift of Glory, kif ukoll jisimgħu l-istorja ta' dawn l-arazzi u kif spiċċaw f'pajjiżna. Net News kellem ma' bosta Maltin kif ukoll turisti li kienu qed jistennew sabiex jidħlu fil-konkatedral. In-nies esprimew magħna li dan huwa mument uniku kif ukoll hija xi ħaġa sabiħa li wieħed jipproteġi l-wirt storiku ta' pajjiżna. X'qed tistennew malli tidħlu fil-konkatedral ta' San Juan? Issa li narawhom sbieħux inna nistennewhom li iġibuhom hawnhekk. Xi ħaġa speċjali naħseb. I thought it's going to be a very beautiful kind of, opportunity for us to see because we're just visiting Malta for a few weeks and I think it's going to be the one in lifetime to kind of see all of it available today. So it's worth the wait this queue. Rejna ħatta sorpriża, x'in rajt dawn dal-queue kollu. Ħaġa sabiħa. Affarijiet li ma narawhomx kuljum kellna bżonnhom. I want to see the difference between Malta Cathedral and the French Cathedral of Paris. Issa llum ġejna hawnhekk ħerqana ħanarawhom mhux hekk. It's always wonderful to look and understand art because that was the way the church in the past catechized the people. Sinjal li qegħdin neħdu interess fil-wirt storiku li għandna. Hemm bżonn nipproteġu aktar il-wirt storiku ta' pajjiżna. Dawn l-arazzi kienu nataw bħala rigal lil pajjiżna mill-Gran Mastru Perellos bejn l-1697 u l-1702. Din il-kollezzjoni tikkonsisti minn 29 arazz li juru episodji mill-ħajja ta' Ġesu Kristu, kif ukoll it-trionf tal-Knisja Kattolika. L-arazzi għaddew minn proċess estensiv ta' restawr, proċess li propju dam għaddej għal 16 sena. Dan is-set ta' arazzi kapolavar tal-arti barokka huwa l-ikbar set komplut fid-dinja b'kobor ta' 730 metru kwadru u btul ta' 120 metru. Is-set tal-arazzi se jibqa' esebit fil-konkatedral ta' San Juan fil-Belt Valletta sal-24 ta' Ġunju.